Hiken Hoan Seng Phalang Hapo Kabriu Hinyo Trap Ki Bakantobia KSU HYC FKGGP HNYF Ringkat Kisenjuk Nang Sishar Shnang Kat Briu Hinyo Trap Kilapan Pawat Persyajar ke Uniform Civil Code UCC Kebatmu da Kesorkar Pedang Banua Raya ke UCC Kadai Kajing Pesngau Jo Kajing Persyak Kiseng Phalang ya ke UCC Kadai Limba Kajing Kot Banya Peliu Jing Mud da ke AC Jong ke HEDC Bakaju Karai Kelasyaman Persyabat ya ke UCC Senjuk kinong Sishar Shnang Kat Briu Hinyo Trap nung format ni penpau with semoga ni ai kublai i CM batmai deputy CM borok ki EM be dan lak ni but ya borok ki sem halang ki be dan lak ni ko puan man nung format ka thammai jogi dor basnong ka de na ka discounted but nakata ni yang teli nakalian kedor basnong ke beri nyokra bat ni ai kajing kersan sispa ya kajing shimti jong kedis council banjat sakmat bat kajing iteli kalong kebor bat kalau ke AA ke basmutan ada kumbaha haga ni gasni mata padeng ga diga jing yalang lawan lot ki samlang rangba ki sen halang bopher ban ye phliu jung mut lang ni bat ni la shim ka wai karai bangit persya baik ya ke UCC but hapo ka pratarik nalor ka ke ba ka KHDC kala pengkret bat pha saka central government saka law department ngin nang ai ki jengmut nakaliang jong ki sen bahalang ni bopher nakaliang jongi but ni e ha jing start jong ka council ya ki benta baka punya snok syuk ban penklan syuk ya ka ni ka memorandum ke bakin pak syatai ti naka liang jungi ni sngo ba ni kwa ban penpau marha mainland India hi ki babon kimtip ikita ki EDCs ki jungi ki babon ki MP pak parliament kimtip mar boleh mau kata don tang shipau tu ki EDCs but kita shipau tu di ADCs gidon rutang hangne hakitan lamik ni jomni ha north east dia kan long ka eke ke basmutna ngira kerpa da ya ka KHDC bahkan long kan nong lam lenti kan nong tebe syarak hakmat ladala ban wanra lang ni kini ki shipau tu ki ADCs ban ya persya ya kan ye kajin tmu jong sorkar India ban try kamno ya ke UCC habarok kawai kari India but khamtam na kaliang jungi kirit pa ni ba kadai baik kajing tmu kolong ba nyom baik da kabor lapi pediang ni pim pediang henry kumang ong mana kajing iteli kolong kabor but nga next camp ba kumha kani kanti ni kelat lut ki barok but ni bo shwa ya kari bat kajat benreu hakamat but larang ngila banyatli ngila banya kun bat kajing temu jong ka government of India hi bat ngila ban job ru ya kani kajing temu ka jong ni hadian bak liang jong ka council kalang poi kchiti ban khat banya plim jumot organika jing temu bat ila dat temu bat putri kami ke ni susi na kalian sarkar dia ni sotu ni ngamdan kunu ka jing ya pa ong ga jong kalenti ada ini aku beli kerpang khamtam na kaliang council kelasim de resolution i kersan bat kadai kaju kalau kom perkhat pedan tak sini bat ka penkre ujing tho ban sapa ban stu hundai ni yo ni theria tai ki sini ni sayo ya kebanang ai su jimut ban penklan su ai bat pi an ni dang penkermau ya historical jong kajat menteri ujungi kerkom bat kendo kerkom khen kut khen tha bat kom bun ba kiliang bat kien ga thli tu ngan suong ba ka puat prestige kala hiat ma da ka buat nglam ong da sulai ani ka sukar ndiam tak hiat ma ni dia de ka kum ni ka puat ka daw ngi yadon ka ju ko nongem bat kumba a apa skren ur ba pian ngi ong ba ngai iru ka statement na kaliang menteri rong ba sukar jala inget ba kita kin ru pungut ki ba pat ba ulah pensong ngi ko sekretariat ngatrai kin syam lang ngi ju kusur ban yada mat pene nusa lada kim sim dia kerai orang pak ngi ba ini ki an bawan napo Delhi busian kim dei ki tinga da yang ni kim dei jing man toy yang ni hentai
ilong penban kita kicing jurat pat penbadan ya kiristu riti du storo jungi irang don ya kalenti ba ong ban pan ban pentri kam ka ael irang don ya kalenti ong ban itu no atin pasti hindrai kumba kalong tang ikilong kampung ilu tempat hak dan trong ka sarkar antin po nang ba dati ide hata ka dor kita ka kom hak dan ni so ai beri kerbang kam tam ke isi semua Kungka Jadmin Rio hidong kam ban persyajo de kani nama fakta ya kata itu riti dustur bejongi rei kenjat iru de kan pat long constitutionally iru kadang konflik si ni pen rekam ya kani mo nomor ba katungka riti secara ke India mal dan joki articles ki baila mo hi diberi begin praktis ka jong ta jing aku customary ki jongki ya pen rekam kani tak mu kawi one law for ya baro thai kan kadang contradiction ni kan tendai ke apa la ekran mene hi kalong ba giro kam bandang kita kaya bandang kawi kasor bangin pimpau saka sarkar India ba ni bajak beliau dalali lu nama ban dia ngai kita an makan kai kam ni kepo kajalan ka jongi woi nama kata ya kan ya ka retisus ka dustur ka jongi maka defeat yang purpose ke sindan jadi ke jadi sponsor poka jalan Sing ada sarkar India lah ni lembak sarkar mereka ya. Kimut buat penteri kami ada uniform civil code, jingkeli ke bangibo, ningkong do uniform civil code, who's code. Kakot jong do kimut penteri kami. Teman hangta kan sapaulut ki agenda jong ga parlimen, jong central government, tak bajing terhilang pak state government. Nomor ba ni suto yang jeng don kam yang jeng personal loss. Jong jai beri fair for India. Kata ke jinge ka bagi tengku ada personal level ada personal law ka jong ke mainland India ngasngo kata di subject jong ke mainland India kam di subject jong namar ni kum ka jai meri hunyo tara bro what happening ka diversity ka bangi don ni imsuk imsai kam don kono conflict of personal law ka bagi dai ha ka jai meri jong tingimla ban sim nimla abakum ka jai meri nimla ban kitram ya ka problem jong kita gibri ka bagi tengku ka mainland India kalau kata nurim nimla ban pedang ia kata ka uniform civil code bukan terikam solon sal pokok ni ka beri neutral nomor lada ngia haidin sekipor ki ba khamun chua ba nilong nong India da jing khonyo kamdai bangil along pura kumpinong India ro dum ta lada ngi kran constitutionally ngim palong pura nomor ngim sim lasai ya ka instrument merger kam sim don kata ka abolition private force ha bide ya ka khasi state jilajungi kawamot ka private pos hangiru kadang em lada kalong sakum nokum nuru kamut ke instrumen om merjarung ingin patsoi tagamot ngidang dai ke berge ko balong lailo bat namar ba kadang jing duko ka constitution ya ka ba ka sarkar India kam simlo burong kala pen Kenya ka instrumen maksud ya ka ikendon jong anek agreement kala pen Kenya ka standstill agreement menta kala amut pen Kenya saya ka para 3 jong ka district council para 3 1 2 ka bakran ka klau ka batap ka khndo ka siap ka HIG ka keren ya ka social custom ya ka inheritance but ya ka marriage and divorce kata kala ada don upa ka six schedule ya kata ru menta kimut banshu jong sarkar India kani ladang ala pe ya tu draft jong ka uniform civil code kaong ban wara eta ka national integration renga ngi kani ka forceful assimilation ban pendu judge don ki red pai ban pendu judge don ni jelong kapang ha ka personal loss jong ki red pai ha ka personal law ka bayai ka kum karti ka dustru kani ka forceful assimilation kam dai intention bujong sarkar banwara ya taka integration by consensus ndrei kadai bansu pendo judge don bangin long wait kawai ka poi biang hata ka ju jingkeli la de piong uniform civil code kamut who's code ta kamut ngi kum kasang ngin persya ba ya ni uniform civil code bat ngi kerman ru bagi district council kin la ban lum om tang ya gini kelai tuli district council de totally district council bedan nodis ki bade red pat khanang ba ngila ban I one common voice ba kum ka jai beriu red pat ke bangila itu ingi de constitution juga di India bangi dei kita ki ba kerpang habang yong kerpang kamun ngilong kerpang ka personal loss ngim dei ban kelat kata ladang yong ngidon ka separate identity jungi ka dei ka personal loss jungi ka bayai ka kum karti ka dustur jungi naduk men bareng kamut lada pipasi ku sisi pi pentri kami ku sisi kamut pure ya kariti ku dustur jungi bat lada lakut kariti ku dustur kamut ka jinglong ka identity jungi ka jinglong kerpang jungi ko lakut lang hantai resolution apo jong ka house ban oppose ya ka jingtemu lani ya ta ka sandur ban pentrikam ya ka uniform civil code ha ka ri India hi brakoi kumba laya keren kumba la pen China na kapor sa kapor ban sukren lengkot kalong ba ka UCC kamut ka UCC kamut ka jing uraj bat ka jing penjengut no ya
bat ka jing bujeli ye kiriti ke dustur kadi ka jing penduk pendam ya kumba 20% jong ki bor hapo jong ka 6 schedule kadi ka violation ya ka federal structure jong ka concern nong kari India bat kumba ong ki nong keren ki ban khmat kalong self contradict hapo ka concern nong kari India hot dadangin phai sha ka directive principle ka way ka article ka ong ban don UCC la da phai sha ka article 44 ka ong ta la da phai sha ka article 244 clause 2 pat ka ong da kamoi la da phai sha ka 6 schedule pat kalong da kamoi tingi dei basung thu hi kalong ba la da ka one ka UCC kanom dei ka ka ban shuwan hakata ka dur ka bom don jingta ya ki jeb ru ki boper ban ikiniam ki boper pitang chuan ra ya ka UCC kala contradict ya ka article arku san arku nriuru jong ki religious affair bar kala kta ru ya ki wiki dulir lani ya ka historical background ya constitutional background ki bamangi kum ka jeb nriu ngi lasno sha ka di India ti nakalian jong ka jeb nriu ni utrep ka bangi kwa ban appeal kalong ba ngidi ban uniformly oppose ya ka UCC bat ngi kentu ya ki dis council kum ka jente hil bar ka goro hil ru ba kines no tilang ban oppose ya kane bat kum chu ru kum ka jala makhliang ngi kentu ya ka government hapo jong ka jingalam jong o so konrad ba unshim ya kane ka leadership ke jong u ya ka ban continue nang ni khmat ba ka state government ru ka di ban oppose ya kane ka UCC mabli ngi kwa beno iba ka makhlia barok away nadu ka state government hadu ki EDC hadu ki traditional institution but ki NGO but ru ki religious institution you don't come and pha tang ka sur but kata ka sur ka dik ban long ba ngim tre ya ka UCC but lada jia ba ka sarkar ka forcefully impose ya ka UCC ya persya ya ka will persya ya consent jong ka jela ya ka tang trai na kalian jong ki nongelam ki banas khmak jongi kin sakhot bat kinsa cross ya kata ka bridge at right tanya ka bangi diban cross bat kata ka let's say kan one hadin ke jong ka jingya flu jumutwa dari ka duty ke jongi menta kolong bangin pha sya ka law commission of India ka 22nd law commission of India ban ay ta ka view jongi kolong bangin bangi oppose ya ka UCC bat hadin kata na trangin sa pet ya ka ibu bali